Fatalo fatu ila whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga i whaapoponga wana tamua i nei aso. Talo falava o le whaapoponga wa tamua po telefon le nei fo yaso. Ua maupaolo ma fai ainga i lava i Samoa se vaenga o Pisco volunteer mai Amerika. Ma whaawawa i lava le lato tautua ia Samoa le sili ai nei ma le 50 tausanga. O nā Pisco ua la tai fast 10 tausanga le mātutua o lato walo. Ua soifua ma fai foi le lato tautua ilo tato tanu. Ma whaawau mai i lava le naso tanga le malo Amerika ma Samoa ma moli mawina ai i le vaia sonei. I le ava o le whailo inga ma le kulupulo na iwa se fulu wha o Pisco Volunteers. Na tali malo ai le mtanga luengawa o ngā manga nuu ma le ofisa o le ampasa o Amerika i Samoa. O ngā maasani ei lava pe atau nuu mai se au malanga o li imtamaita i Pisco e whaile lato wa o onga i le ngangana maanga i whanua o sa uma i Samoa. E lua maasina ma vai aso i tolu le nala asanga ma wha asolo atuai loa ina to tofi nuu po o a onga ai o whaala pop tonga i le tunu na talo sanga mo ia soani mai le ofisa o Pisco ai Samoa. O le aunga o le kulupu lea o tau nuu le vai aso nei o whai a onga o ngangana whaaperetania. E ui ina o lo una ia le wha o ngā le ngangana Samoa i tutonu o a onga ma mea whai le tunu ai maiso le malo o peitai wa ave fo ile fa taua ile ngana fa peretania o singa ngana fa vao malo o fai ngofi ai ona so ta itangata le langi msau no ile fa tono le officer Pisco ai Samoa Chini Wilderson o lona ia lea mitamitanga o le so soania Pisco ai sitia le ngana tautala tusi ma le fai tau le fa peretania o le to asulfa lea o fa to atau nu mai e fa au popo ile si foi kulupu e se fulu fa na tau nu ul tau sanga taluai o li imata mai ta italavau luas fulu fast fulu tausanga le matutua. Inisi o tala e iwa te simale tolu fa miliona tala le vai ngātu pele Unit Trust of Samoa po le utos le o le avai atu i ana pa anga e 5 fe iwa se lau valus futolu o lo te wala tutupe i le utos e pei ona ta ua e lana whamtalanga whaalawa i tele. Mai o lau lava na toto pe teu o lau fo i le nai sele sele. O le tupe maua e fua lava fo'i i le au whainga o lau teo ngā tupe o ane i le aso tolu se fulu o Iuni lua o lua wha o lo o iai. Ai wha maumong o le tausanga wha al tupe le utos mo le lua o lua wha wa lua se lau ivas fulu miliona ta la. Tusa ma le wha se fulu miliona ta la le wha silinga mai le tausanga wha le tupe taluai. O wha mawina fo'i o le tupe maua si i tai le al wha la poptonga ua wha au popo i lana tupe ngalue e valu te sima le 5% tu iai ma le wha te sima le o 5% mo ana pa anga ua mawaile se fululua te sima le lua wha pasene. Ua wha ato au o lava leo se tupe maua i lea maua lunga talu mai le lua fes fulfa i wha mau ngale utos. Ma wha aftai ai e le li ipule. Le sunga te vanga via netangi i 5 pa anga ale utos i tausanga e fia o le lato mafutanga ma le wha atuatuanga. Talantuli loa a ofa awa wai peo na lau tangata whainga ruenga whaavaitaimia Samoa, ma isi moto le Pasifika e ati na e ailta mau aingo atunu utetele e peo New Zealand ma Australia, peitai. O le vai aso ato lavale nei, lea o lo whaanga solo ai le fontanga whaalea o onga, mo tangata o le tato i tulangi, o lo whaia mai ia pia le Regional Workshop on Skills Development. I le whaamtalanga whaalawa i tele o le o onga lea i sanga whaamautino ai, le tulilo ina peo le malienga whaapitoa le PACER Plus Agreement, ma le tuutuunga i lunga o ngā luenga whaavaite minei, e o ngā tusa mamana o ngā watunuu, po vaenga uma o awai ai maise, o to mai ea o oina mai ai, o le tuutuunga lea le PACER Plus i lunga o ngā luenga whaavaite mina sainia, i le luafe sulfitu e Australia, o le Cook Island, Kiribati, Nauru, New Zealand, Niue, Samoa, Solomon Islands, o Tonga, Tuvalu ma Vanuatu, o le aunga e whaamalo si au, ma wha i ngā ruenga whaavai taimi e o whaatasi lava, ma le Pacific Agreement on Closer Economic Relations po le PACER Plus Agreement. E manatu le CEO le Ofisilio Metau Business Malamanui i Samoa, Ms. Lita Lui, i le tā ua le awai o le vaenga tū ma oti, i le tuu whaatasia ma awai i le awa onga o to mai i le whaatasinga le o lo whaia mai i Samoa. Le Regional Workshop on Skills Development.
lea whatoa whaamaea i lea safarai leo le vai aso nei. O le nganu lue whaatasi mo se Samoa saunga le mu leo lo o au ngani mai ei pēa le matanga luengo leo i asa umalava i lunga o lana i tu lau of sota inga tele vavave. Ai mai se watoe te talo mai ei fo i le tunu ulau tele. Mo se tasi ana te sila fia le whaamtalanga i le isi fo i alo ua Leilua. Talu mai le so tofi o le vai aso talu ai le so whao i ulai. Tal sanga ina le matanga luengo leo fale pui pui ma leo loto e fuata ina. Le soani a le tunu u. Ile sa ili ai o le atali o Filippo, se fulu whātau sanga o vai lima. O le taimi muli na wa ai ai le tamaitite lo na ainga o le tai au le stofi, a so whao yu Leilua o lua wha. Na usu le aonga i le tai au peita i le itoe fo i le fale. E o mai lava i le taimi nei, na ia o fultoni ngā aonga, e lanu mea mata pa au lima le lanu mea mata vai. O wha mole mai le mta ngā luenga o leo e stasi o si le fiasa no whanga, po on whaamtalanga i winga i le tamaititi i afso ta i waweane le ofisa o leo la tane, po le wala au le numera lua. Ngā nulue whaatasi, mo se Samoa saunga le mu. O le talaturi leo mai ta longa le aula kapi le man Samoa ta ito fitu, mo ta longa olimpeka i falani le salua 5 le salua 8 o Julai. Mai le pepa whaamtalanga ufa lau loa mai le li whaya onga muli anga telefata Brian Lima le iai leo Samoa. I le pool B whaatasi ma Australia, Argentina, ma Kenya. Ai, o le stofi lua sulfao Julai le afa o le lua i le wawea o le taimi Samoa. Lea o le ata aloi ma Australia o tofia fo i le li o a pelu maliko. E ta i le manu Samoa taito fitu. Ma filia tuai i le laina, lalomilo, alamanda motunga, ma le vaenga le na manu nu o manuia. E ieiva o vasa afa sua, Paul Scanlon, PJ telefoni 5, ma Tom Mayava. Ai ole au le o filfilia le manu Samoa taito fitu, e au fiai, va a fau ese a pelu maliko, mai ole te patasi lufi ma loto pue. Motu o petai o si umu club, mai si umu ma le au vaa. Tau nu uniu le vaea mai sa fotu fa sto o tai, ma vailu tai. Alamanda motunga o sa tawa, ma sa anapu. PJ telefoni 5, le Marison Joseph, le tongo, msapunawa, ma vasa afa sua, o tamauli sa le longa sa le lavalum sa le longa. Ne weli le tufia o le laulii Lions o le laulii masapapalii. Paul Scanlon mai mota amalano. Tom Mayava o le Marison Joseph sa Leilua masinamonga. Paul Eti Alessana Slater o le laulii Lions o laloma lava malaulii. Lalomilo le Marison Joseph o fale farm sa fotu. Steve Onosai o le vayala ulalei o le fale 5 ma vayala. Faafo i falaniko o le tepatasi mai loto pue sa le lesi. Malakesi ma se fau o le tepatasi mai malaila ma loto pue. O le pulenga e au fiai le sunga amulianga telefata Brian Lima le head coach o tausafa amoe fa maoni lalomilo le assistant coach le enga Pat Leota le team manager Junior Narayan performance analyst ma Nathan Foulangi o le physiotherapist. Whaftaila whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tula mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's P-Sign o lo i funga lei mo le ofu matangofie ai whaasoi fo ia.